Helen Nakabirwa akahebwa emitwaro 8 omwaka gw'2021 yatandika saloon kandi aho yatandikire twakiri obwahati abonera ntaro kwenda bya Kiswahili n'English tukasomeka mwekamu kinale ejo kuza kugitunga ekasanga nyereka putore emitwarena inabire nikozesa emitwarene kandi empereze bishoke bice munonge binabire kuza abantu bikiwaho kozesa konka ko nafune emitwaro 8 mazima nkabona naruhuka. Helen ari mu kibiina cya Itojo Parish Saloon Operators Omwuga Association kandi akija yashabalone ndijo omusako ya Ruhama Main Saloon Operators Omwuga Sako kandi kamuhera cyango okutungura saloon ye. Ejo loni kuna jiresire nayo yayongera mu bishoke abo kuba nicyo cyabire kiri kikuru munonga ebishoke kabamba ntagine sangantine kandi ndikwetenga ngo ibintu byanjye biyongere umuntu nagumana inyongero mu capital. Kurujira hari Helen kwihatunga sentezi hamwe na Roni akozere byinji kandi ntasya ye eyeyonjire. Hato abishiki banje babiri bari omusinya omwari omusinya 4 ndijari omusinya 3 abandi bari primary kunkani ndeba school fees nitugisasura kandi abana babodinga tukabani turara hano mutawuni tukaba tutine cyabito tukaruga Kampala twizire nitupangisa kunkata yikugambira twine kibanza kitu twine morutoke tombekire mweji yitu twine yankoko nitulisa tukozire ibintu byingi konka byana biri ku rugo musaruni abo kuba twine ahandi tubire tuyesende wano yenda kukola ekigati. Bwayima y'amagoba kweyongera Helen akija yatandika kwegisaba saloon kandi yahanditse no mu kitongore cye by'umukono echa Directorate of Industrial Training English DIT. Kale kuna tugire chance yo kutunga loan ejo nagenda na registering se na funa center number yo basa kugira certificate zabana banje abase funa certificate kandi kitongore cyihanga riyo nanore kukibe cyabakebere bashanga abana bakozirege munonga ni wasi Mariliani yabaziro buremezi aje twebuzaho twamukwatiraho ahabuzi no kongera kumushomeza twamushomeza kwa kubasa kwiha saruni ye arengo rwero kuzaruni ehururu yo kugira ngo buri umuntu agire ikiyayega cy'imikono president akiteremo amani mengi omuyihanga ryona nicyo rukurebera n'abana bari mu secondary karicura mu hindukire hatambe begesa nkwara ashome byo mu kitabo ashome n'ibyo mikono ibyakubasa kuhanga ho imiromo kuruga mpeza ku kwegomwa kugwire ahadiya nikora ibyasaba impingine mbuso. Program y'emyoge katongozi bo mwaka gw'2019 n'ekigendero cyo kwiha abantu mu bworo mazima no kahangare muzeyi kama kumpero mugisha gasha kwa Susan Charsima.